اجبر هاتنا ورزی هاوینی و گرمی حالت زکشون پارێزگەها دوکێک هەمی پارێزگەهێن دیتر زێدە بوونە ڕۆژانە دورت هەفتە حتا هەشێ حالەتا سەردانا دەستگەهێن مەی ساختەمیێتکەن بۆ هەندێک کوان پێشڕاز بین کا ئەڤە نەخۆشە کۆلێرایان نە هەر سەد حالەتا دەهێشوانە ئەوێت کوان بزان دژوارن ئەم تنێرینە پشکینە دا کو پێشڕاز بین کو کولێرە پارێزگەها دوکەناتی تۆماکردن حتانە کە چه حالتین پۆزیتیف نەبووینە وەکو ڕێبەرێک گەشە ساختەمیە پارێزگەها دوکێ بۆ بەرهەنگاربوونا کولێرایê هەندێک پێنگاف هاوێتینە شوان jî tuwarê xwe parêziyê da dest pevên heşerî û raşembiliya saxlemiyê kiriye nafalatiyan da her wasa tîmên çavderî û zerevaniya saxlemiyê sedanat xwe بۆ خارنگه و cihên giştî çir kirîne bi hindێk ku tiştê êgomar ser hebêtin bi welatiyanê hête dan lê ji navbirend ya rêpirêbûna kulêra parêzgeha Duhokê hindek biryar dan şwan jî qedexekirina zerzawatê bo xarengeha dîsan et nava şaxana da ku tiştê şîşe nehête bi karênan ev e dê harî kar bin gelme da ku em bişên ew ê nexweşî heta radeyekî yani nehête ve guhastin eger hatu peyda jî bû دیسان اتوار چارەسەریە دا me hemî dezgehên xwe saxlemiyê kelopelên PTV û madên PTV dabîn kirîn bana eger hato nexweşedana bike dazîka bête çareserkirin eger hato haletê dijwar bûn nexweşxana la lav li parêzgeha Duhokê hatiye terxankirin ku çareseriya haletên gelekên dijwar kolera bikin.